Ja sam Senijad Ibričić, trenutno sportski direktor nogometnog kluba Domžale. Znam da većinom ljude zanima šta radi sportski direktor. Sportski direktor, pogotovo kod nas, trenutno u nogometnom klubu Domžale, je neka povezava između rukovodstva kluba i igrača i trenera u našem klubu. Prvi dio posla je stvarno bio, što bi se reklo u Sloveniji, zelo pestro. Bilo je puno događanja, dosta igrača je otišlo, morali smo dovesti neke igrače, tako da stvarno je bilo puno posla i skoro cijelo ljeto smo radili, ali evo, hvala Bogu, to je sad završilo. Možemo se sad maksimalno posvetiti ono što imamo. Mislim da smo stvarno napravili super priču naravno, prvo je došao novi trener sa svojim pomoćnicima, što je bilo za mene jedno od najbitnijih pitanja i rješenja. Dolaskom njih smo onda počeli da radimo na kadrovanju ekipe. Smatram da smo stvarno uradili ono čemu već klub dugo godina radi, da se napravi jedna dobra mlada ekipa sa par iskusnih igrača. Mislim da je to ono najbitnije i da smo za trenutno to sve napravili i naravno da očekujem sad u daljnjem vremenu da će nas to i na kraju dovesti do cilja, znamo svi kakav je u nogometnom klubu Domžale. Svaki menadžer šalje, nudi svoje igrače i stvarno do sad u ovom prelaznom roku sam vidio da je to baš malo prenaporno, jer svaki dan dobiješ dosta igrača i treba to sve pogledati. Ali kažem, super smo mi napravili to da sa stafom prve ekipe i ja smo sve skupa to podijelili, razdijelili da nam bude svima lakše, smo gledali igrače. Onda kad vidimo svi otprilike da je to taj neki profil koji odgovara našem klubu, našoj ekipi, onda ja počnem da naravno pričam s tim igračima, s menadžerima, da pored svih tih igračkih kvaliteta, naravno da je bitno da vidimo i karakterne kvalitete, tako da većinom najviše se provede vremena na tim razgovorima i na kraju onda dođemo do tog cilja koji je baš taj koji bi trebao biti. Sigurno to je normalno u fudbalu da i ne pogodiš sa svakim i ne pogodiš i za svakim, ali to je i posao i zato je fudbal čudo da nikad ne znaš šta može biti. Moraš biti 24 sata dostupan, sigurno. Pogotovo kad je taj prelazni rok, svi tražimo igrače, svi traže igrače, nikad ne znaš ko te može nazvati da bi uzeo našeg igrača ili ko te može nazvati da bi nama dao dobrog igrača, tako da sigurno nije to ono sportski direktor, si ležiš kući, nego stvarno radiš po cijeli dan. I pogotovo je bio za mene prvi prelazni rok i moram priznati stvarno da je bio ono šokantan, da je sigurno bilo dana ili noći da se nije spavalo. Jer normalno imali smo svi isti cilj da probamo napraviti to najbolje što možemo, jer od početka kako kreneš u posao ja mislim da onda će ti biti poslije sve lakše. Tako da malo je, hajde, rekao sam, ljeto je pa je prelazni rok, malo je i familija tu trpila, ali oni su navikli da radim, da je to sad nešto novo za mene, normalno imam podršku svih njih i hvala im na tome. A isto ovom prilikom bi se htio zahvaliti i pohvaliti sve ljude druge u našem klubu, nisu tu samo rukovodstvo, igrači, treneri, imamo mi puno tu drugih ljudi koji rade odličan posao od svih drugih funkcija, od tim menadžera, od PR-a, od fizija, od financijskog direktora i tako dalje. Mislim da stvarno je klub trenutno na top nivou, super odnosi, super sređeno sve i stvarno treba svim tim ljudima skinuti kapu i pohvaliti i ja se nadam da ću mi u budućnosti još bolje. To je početak je bio i moj, nešto novo i za mene iz Kopački tako reći u Cipele. Normalno da sam se morao prvo maksimalno posvetiti najviše tu članskoj ekipi, da smo imali takav i dogovor svi mi u klubu. To je sad iza nas, prošlo je to prelazno dobi što bi rekli, tako da to je na strani. Sad se naravno malo prebacujemo i prema MNC-u, tu svi znamo da imamo veliki potencijal, u zadnjih godina imamo i dobre rezultate i mi ćemo sad probati svi skupa to malo pojačati koliko budemo mogli. Znamo da i ti momci i treneri MNC-u svi zaslužuju punu pažnju svih nas i naravno da trebamo imati svi isti cilj i nadam se da ćemo sad uspjeti to malo sve posložiti da bi samo u dodatno vrijeme bili sve samo bolji i bolji.
na kraju će se neko će drugi ocjenjivati rad svih nas, tako i mene, iskreno, s obzirom sam tek počeo, stvarno sam, što bih rekao, sam sebi iznenadio u tim nekim stvarima, sam se brzo uspio prilagoditi sa ljudima, s trenerima, igračima, svim imam super odnos, ja skoro prenosim to sa igrališta, prvo sam čitav život na igralištu i malo mi je sigurno i lakše, tako da za sad je sve ok, kažem, na kraju će se sve to ocjenjivati, ali ja se nadam uz maksimalan dobar, pošten rad da će na kraju doći i drugi. Sadašnjost i budućnost sigurno se vidim u Domžalama, jer evo, tu sam već dugo godina i bio ko igrač, sad sam dobio priliku u drugoj funkciji i ovom prilikom se htio zahvaliti naravno ljudima iz kluba koji su mi dali tu šansu da radim i nešto drugo i da ostanem normalno dalje u klubu, tako da sigurno se vidim i dalje tu u budućnosti, naravno sve stvari poklope i treba puno malo i sreće i svega toga, ali ja se vidim, ako Bog da, jedno duže vrijeme u nogometnom klubu Domžale, jer i ja i svi ti ljudi koji su tu u trenutnom klubu i dosta dugo želimo da napravimo ovdje nešto dobro i sigurno ćemo iskoristiti maksimum svih nas pa da to dignemo još malo na neki veći nivo.